خي خطيبي ملياقي شهادتي بو وتشوق شكر خدي تعالى شهادت كر نصيبي بي وإن شاء الله لوي دنيا وشفعتي المجي بك خدي تعالى إن شاء الله مبخاطري شهادتها ويده وجبو خدي وشهادتها وجبو دعوة خدي ودعوة قرآني بو ام شهادتها خطيبي رازينه وخدي تعالى ان شاء الله لوي دنيا يجي ويجمر بك شفاعتشي والله نقلاي من يعني ضايرو سيلاي مدج غيني ويهنا وك خطيب يعني خطيب بها تمارامه هما مدقوقي شيخ كهاتي مرامه خطيب تشوكاياوي وحتى مزناوي بقيسا موشكي مالي حرام إيش دربه نكتزكيوي نيزاروكيوي وخطيب إيسانكي أما قد تشوكي دري كيف خلقي زير ذات دقو خطيب 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 ولا حقيقة جواربو يعني إيسان من ضاب بشماوي من خطيب إيرو لبا من وقع أنقذ ورتاج جنتي دبي يور بي باورم هذا هر تشتيوي دوغريبو جاخو باوي خور جخوه خور مالا خور شورا خور كي بچاوي را بهتا جميل تقول خطيب شوياتي ميدانيا ما يا خطيب جمر بو يا واني يعني كيف إنسانا بقولي الرحمة خدي زيردا يعني حسيت بوجي ام چون انسان جوان ممنون بو پر ممنون بو دريا خودي دبون كتشعب حكمتك وشغي حكمت بباف بو و تشكي وانتو نبو چند دربال مردين آرامالي چيكرن نظام كويري چيكرن چاكرن قسمتي ويقاي حق شيهبو شهيد بو ام شهيدياوي جي رازينه حمدي خودي اما بسر نگاه كت زمان نقطة ام تنجامي اوجدات وبالجاوي هبو هر تشتي هبو ولا اتيبان قيد خبتي حتى بمدوري وانجي دقو خطيب 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 يعني انسان ورجي حسكر او الميجاوي او روجاوي او فلانيوي هر تشتي تكميل بو وباش بو خطيب شعول اخلاقي وخوش بو وخطيب هين بتشوك بو دس بالميجي كير كان اتشوم سارة سكني متى تخوض ابو مقيمش ناك اسباك ميقال راب الميجي متقو اجا سبير راتبو تقو تشرت بامي الميجي نكري متقو لم اسعدنا سارة سكني باتا كريا ترانا بو ميجي برقيمش تنكري قاز يعني ازور لغيت الراكم تقو المخ تقو از رانا بينا خواني المخ براز رام تقو ابا جمدي برا سر شعبي مدى براز رام الميجي برا الميجي عملي سبيل منره الميجا خوش ذكر وبونا 10 سالي راهشت قرآني شو جامعة علمي قرآني جي قرآن أخو ختم كير جاري كير بو دا أمري ماذا بو ما بري بدا كو بري خو ندقو هران ما تقو يعني بأمري ما نذكر جهر كثير جي باش بو أخلاقي ويجي خوش بوش عول دا أغي أورتا خوان جي بيف جي بابي دكان فكر يعني دخوز يعني البردستي بابي خوابي يعني الجنب بابي خو سبكاي كي لبابي خوبك كتي انتحامي يعني قزنج كر اوما اوراقي يكون الانقره ما قال كي الانقره ما روكي رابو بابي قولا زيش خلكير بهم لفير لوير از ناسا دوستا برا لسريشي تبقرن قونا بابو قو ام اسم نتا اجسانا ناخوازم رابو قولا باكا غطا ماتي قو زيجا هرم سريشي خو اجا چو سريشي خو چو مردين مالا خوشي برمردين زاروكي خو مالا خو برمردين 12 ساله المردين ما سرگوره واخو لورجي امام خطيب الشغولي ذاتي شي يوربو جور يعني شهيد كرناوي جي جور بو يعني كينا وانا او نديندار بون حكمتاوي چاغي او سادال سر دين اسلام سكني او يعني تعقيبات ايو كرن صورنا ابو يعني خطا چما دريا اسلامي دبون دريا قراني دبون يعني شهيد كرنا ما سرفر بو ولا حمد شغدير وقتي الشهيد يجيبو 10 جرا ما تقول يا ربي حمد وشكر تايرو شهادتاوي شهادت كيف شرف اتشوخ شكر يرو دريا قراني دريا خديده دا مطلوب يعني 10 جرا يعني دي كذبه يعني يمكن كذبه ما قد شهوتي جي درك سنه ذكر سري خداداني سجدي تقول يا ربي
يا الله يا صبور يا ربي تصبري بديمه وحمد خدا امتلونه يعني غيرو دريا خدا ده يعني بالشهادات اويجي ام بير متلونه ور خدا عالم الصبر جدامه يعني ايرو مدغور الروكي واني ام بيني قالوا امي تشاب كن يعني اختي شهيد بيبي يعني اجا محكوم بو زاروكي مال اخواني ورخصن خاني خو اوجي الورسي صالا ندنگي تلفون اوي هاتمه ندنگي وي هاتمه الهجرت بو هجرت كرتشو 3 سال قديان حياة شهيد بو ما ويندي يعني قد چند جارة دقيقة جي ناسا دقو هم إيجار بديا مجا خو بديا يعني بابي خو بديا بري خو بديا أنا مجار كي وهم بديا يعني ما بربيريا وان كريه إيه أم دخوازن هما قش دريا خدي دبن وم دخوازن قش قيس قابالي بن ارتيلي بن بچارچف بن و خورجي ام دخوازن اوجي جامعه دبن ام دخوازن درزي بدن ام دخوازن جهات بكن دريا اسلامي ده ام دخوازن يعني جين جيوان جي بريا قش شهيد هذا هرن وجريا وان درنكبن وجهات بكن دشونا وان ده اوجي بي خدمتها قوان ذكر اوجي بكن ودعوا وان برندن ودعوا خدي واز قش مش نبن حتى حيا قيامتها بي اب دعوا بمشي دعوا اسلامي بمشي دوام بك وحفظ روكي مانت Çarla okan seyka çıkan. Peygam havraz da ucin. O hatta irum ne poşman çok şükür. Yani bazı roka bıçada çok hasar yaman dana ne hatta gavanmış ne kadar da basına bu. Saygı ayı hemş mazına hemş çıkar habu. O her sabah radu hatta Kur'an afan da şundur da nadked. Ve selam nadkedimdir. Ve selam şundur da nadked. Yani çok şükür elhamdülillah. Yani mücerrazı ne kadar cerrazı bir sürekli nafaş gibi nerede ne yapınca da bu sürekli derden var rahat vurduğunuz lazım ya andıklarım nüvene antına bana zaka antına bak şu rabcilke yani sürekli yazma andıklar. Ama meyvari txawda saat siye şabede txawne de diyem dgamiye de bun navabe de düşün di deve gamiyame kela ki her du de hele babun di go jamila go khape buger go gami babu go to na kevim go na vam khape gerti am qadar ki chun ortayım di deve wan hasnana hadın gertin go وجميلة جو خبير برجولا جو باوري بينا وناش بينا جام شون ديسكرنا أم شون فرويم ديم تبدأ داكتن ولا جو عارف جو مشاب قاتن ورا أمنو تشاقتيا وتب بهلا جو هم جو تيج بيار ده هرين ديا ساتن سركاش كيبو توز بمشبان حيوان برنسر أبي سلطاتي دوز بيبوس برنسر لين رجع بوك ماكو مدينة وأجهاري قريعة في أي وقت جاي سامبون أزهات ما خانية ما خرابون أزهات سبحان الله شو خانية ما هاتم خانية ما خرابين ديهم نبتشو قويا بقو قميا ما بعد مش بيه ودور ده مشيار بون ديم نمدن جولا جو بابن آكاد دسمابست من أو جو چی بود جو خاطرش نخواست جنازه يعني ما هفتو أخشي ندي بوجي أشم جامعه أشم سجارم و شهادت دستر خیری شهادت دستر خیری İşin gerçek tarafı neredeyse hemen babamızı tanımıyor durumundayız. Benim en küçük kardeşim babamı hiç görmedi. Yani babam şehit olduğu anda 6 yaşında, 7 yaşında olmasına rağmen görmedi. Ta sonradan 16-17 yaşındaki bir genç olmasına rağmen babamı görmemişti. Yani babam şehit olduğu dönemde de yani babanın ne olduğunu bilmiyordu. Babam hicretteydi. Yani devletin baskılarından dolayı baba olarak çok iyi bir babaydı. Hakikaten bizimle çok ilgileniyordu. Yani evde olduğu durumlarda bizimle çok ilgileniyordu.
Küçük yaşta hepimiz yani 7 kardeşiz. Hepimizi küçük yaşta camiye gönderdi. Hemen en küçük yaşta 5 yaşındayken namaza başladık. Yani babamız değil bizimle ilgilenmiyordu. İslami hizmetlere ayırıyordu. Yani o açıdan biz de tabii ki onun dava arkadaşları aynı hizmeti veriyordu. Bizi onlara teslim ediyordu. Çocuklarıyla vakit geçirmek istiyordu fakat daha büyük davası olması hasebiyle bize çok fazla vakit ayırmadı. Ben evin ikinci çocuğuyum. Yani biz babamızı neredeyse tanımıyorsak bu gösteriyor ki babamız davasını aile fertlerinin çok üstünde tutuyordu. Bir devlet memuruydu, işinde gücündeydi. İsteseydi çok rahat bir şekilde ev sahibi, araba sahibi, mülk, mal, makam sahibi olabilirdi. Evet. Sonunda da tabii ki şehadetle taşlandırdım. Rabbim ona nasip etti, hepimize nasip eder inşallah. Yani şunu asla unutmamak lazım ki yani babam ve dava arkadaşları bize büyük bir miras bırakmış. Bizim bu davaya sahip çıkmamız lazım. Yani bir genç olarak, bir Müslüman olarak babamız ne uğurda şehit edildiğini çok iyi biliyoruz. Yani elhamdülillah bugün toplum olarak kendisi Mardin Mazdağ doğumluydu. Mazdağ halkından bugüne kadar babamdan rahatsız olan, şikayetçi olan tek bir insanı görmedim. Şehit edilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi İslami davaydı. Yani o zamanın döneminde maalesef devletin büyük bir baskısı vardı. Ve devlet İslami yapıların tamamına çok hunharca bir şekilde saldırıyordu. Babamın şehadeti bile yani kendisi tek bir kurşun darbesi almıştı. Daha sonradan kafasına yakın mesafeden sıkarak şehit etmişler. Şunu da asla unutmayalım biz gençler olarak. Yani bize bırakılan miras sıradan bir miras değil. Onun davası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davasıydı. Allah'ın davasıydı. Biz de bu davaya sahip çıkmamız lazım. Canımız pahasına bile olsam şunu asla unutmayalım. Onlar nasıl bu davayı kendi çocuklarından mal, makam ve mevkilerinden üstün tuttuysa bizim de aynı şekilde onların yolundan gitmemiz lazım. Yok uybarkay. Arayla. Deharo be malame. He? Deharo be malame. خطيبين ببربي حافظات اسميش دقير ويبتع خد بيت شو جامع بيه هالكريم وافسر تعبي زيب كيدبو ووجه يواني النور تيدبو إجا كيف عميش دهات الرياء إسلامي دبو بر كيف عم جرادهم برجي حسكر تعالى وبستريني إن شاء الله تعالى وشغلات بلاش نباشر شغلين ناسا وصار محافظات ارجع يمين خدي تعالى تنجاهده yardım akbaş vermiş.